Hi YouTube. Okay. BTR FAUG Gaming. मोनसे YouTube channel. जाय YouTube channel माने porn sites फोरखौ promote खालामो, sex sites फोरखौ promote खालामो. Okay. आं BTR FAUG Gaming खौ होननो लुबैयो नाय नों मा influence खालामगासिनो नों गावनो मिथिबावा. नों बेसेबां impact खालामगासिनो नों गावखौनो मिथिबावा. नोङो बिदि porn sites फोरखौ promote खालामा मा मोनखो? माथो नों गाज्रि लाइनावसो फोरोंगासिनो जों youthखौ actually मेसेज खालामना जाय grow up खालामगासिनो okay जाय grow up खालामगासिनो बर' brothers sisters फोरा grow up खालामगासिनो बिसोरबो inspiration लायो YouTubers फोरनिफ्राय if you are teaching or if you are influencing in a bad way माथो मा जागोन बिदिसो impact खालामगोन बिसोरबो बिदिनो viral भिडिअनि सायावल'सो बक्सबाय थागोन एबा वेबसाइट्स फोरखौ प्रमोट खालामगोन I know the rosters for the main issue my reply egoistic. I don't know no ego dong I don't care about that. No ego dong I don't care about. But one thing is that like nung be ji websites for nung promote kalanse please take it off. Delete kalamsra. Nung ni ji link dong na iperko just erase kalamsra bokosra. Link for kolo. And most of the rosters for na mention kalamik like I want to clean the society. By insulting them, by abusing them. Very clean claim because mention lobby mane. Very clean claim lobby. BTR FAUG Gaming, please tell me. Comedy doesn't matter. Doesn't mean sex. Low comedy ninga. There are many ways for that. Nathai ningni kuro dong views subscriber lo sudong. Obo michne ki like ma impact jaga sini, ma influence jaga sini. Obo care kalam ni perko. BTR FAUG Gaming आं गनायगिर खालामो literally आं होनदोंमोन okay but नोंनि डिस्ट्रिक्टआव माने डिस्ट्रिक्ट या माबा मोनसे जायगायाव माने नोंनि जायगायावहाय एप्स अफिस गैया for that reason माने नों सेफ जाबाय आरो नों न'आव गैयामोन नों बेलेगावसो दंमोन बेलेग स्टेटआव BTR FAUG Gaming आं बेखौनो लुबैयो नाय बर'खौ जोंसो बासायनांगौ okay बे गाज्रि जानायनिफ्राय एबा बे टक्सिक जानायनिफ्राय जोंसो बासायनांगौ So please remove all this shit. Okay, be websites for remove kalam. I'm changing reply hagen. Literally reply hagen. But still I want to say you this. Reply hana chi proper research kalam ani bagai. Arji ang dai statement haga sine. Be statement ko proper nungi analyze kalam do. Man pinda mugan jaga. Man pinda mugan jaga. So bisi mose. Peace out.